MCA Kathomba ibaumirite na kugwata mbaru kwambirwa kwa kithaka kiria bakuga gikongera ukaria miankene ya Meru na Isiolo na kuthiria maitha akiaria baugite conservancies igatuma nterecho ijiritige siasa bakiuga thirikari ya kaunti ya Meru ni kugita bunthe kumbikika kenda gutigira ntura ni kuthiria nkuchanio na kinya wagagia. Nicholas Chabare na ripoti tariria. Issue ya conservancy no ya tutethia tumba kuriria ambo cross our side. Obura maitha mathite na mbere otema antamentere mwanya muno ntere-ino ochia egembe indi MCA batongoretwe ni munini wa speaker mbunge ya kaunti ya Meru Mwenda Ali urana wa MCA Wandi Yanjia MCA wa Kangeta to Stephen Bijewe wa mwana mutongeria agobara abakaikire mbunge ya kaunti ya Meru to Mwenda Ithili ibebumiretie na kuwiba kuwatanira na mantu meya kuthondekwa wa conservancy ntere ino cha Rwanda ruru nikenda kuriganiria maitha mamana antu ba kaunti ya Meru. Natushokeria mutuma Gavana wetu nkatho sana no ntuba kupush agenda ere kwithwa twina the Nyambene Conservancy na twira ntu betu ri community conservancy lakini tukikiomba utethie kika buffer zone ki wamba bobo kuendelea bongombe at least mathina yewe yonthe ya area yewe yengite muno apart from kuyo kwa ngombe antu kworowa itona tenya thuluma ingi cia kamera iki ya rikwarite kuria miunda yantu kwina issue cia njou pia kwithirwo ikilukira mwankena yu na inya thuluma ire kubwithirwa akina mama riba wita kurima nao uni romba yakwa githirikari ni operation yebwethwe baraba kuya ng'ombe chetu na mburi chetu nikenda thirikari komba kwithwa echoka cia ng'ombe yu kintu kebile kwina issue ya conservancy tukwenda twithwa twina conservancy nonto ng'ombe chetu iweta muno kwenda twithwa twina buffer zone ekwiria amba kuma Githii Samburu county bagila area cia Embe kana area cia Meru nya thirikari nene waziri Murkomen itukwenda operation kinya kithira operation kinya thatu na manto ya conservancy operation no short term na yombo tutethia no short term solution irombo tutethia countana na maitha ya na antu bara bairo andoro ibakire operation so thirikari utiro twakira oboiti operation utiro twakira no ngatugendela ku request for operation no ntorore abaikirwe mwane kwenda kuthithwa atongoria boi baturire barambia kwaria kwelenkana bagua abachokia ng'ombe cia Meru so no ngatugendela ku request na Murkomen ito wita Meru kenda we ya Meru uthikira thinere chi Meru kitakene sometimes may not be even the president lakini wewe waziri ri kote kuyothikira thina we kwandiki na ngwa gwikurio obichine oguba kioria antu ibatige gwikira siasa untoni bobo nonto bakuretwa conservancy no bomba gutethia antu banterino warira bakuromba kinya thirikari ni one thinambera kutha operation egitarire bagikara kurutha conservancy ino the long term solution wamba bangombe bra bwethirita purio na antu bara itonga bika ibira bina miunda na arabika selfish bagya kwa selfish bawe imiunda yo kwenda kuyuko te imiunda yo no ntukithaka kira ikangaseti kithaka ikangaseti kuma ke county council Nyambene tikia muntu ikia community na ibo tukwenda ya community conservancy twimita community conservancy na tuembere kwina community conservancy nyingi muno bila tukuromba antu betu baikira siasa na muno antu baba wekira siasa land grabbers baraba tete bakaitira ila kanariku na antu bara affected batina thina na batu twa support governor mtu ethingia ke resolve ke establish the Meru kana Nyambene Conservancy inkwenda ku request governor ke ndo ichio nthe cha mandu ya kurwa na maitha no ndo itukubwithia budget governor na kuonda mbike wikwa akienda tu support na to request to support as county assembly nyawe tro ina barabara ithuki kwa tweka antu bate kumba gwithwa ngari ucha bori cici komba gwithwa ikinya na ukithakene so tukalwelia ura tukomba gwithwa tukibwithia ka budget nikenda barabara cikomba kwenjwa na ngari ikomba gwithwa ikithia ta ng'ombe nau igwithwa ikiurira kuma Kangeta Gembe Central Peter Nicholas Chabare.